He Māori kua a huaroa nei e mahi ana ki tētahi wāhi noho mo te hunga whairawa anake. Hioi anō e whakapau kaha ana ia ki te whakatō i ngā tikanga Māori ki roto i te whatu manawa o ngā tū waiwai o ngā rūranga ka nohora ki taua wāhi miharora. He whare mo te whairawa, engari tērā no hoki nā tikana Māori. Ko iru tūtaki tēnei he kaimahi ki tēnei hōtera, ko tāna mahi he whakatō i nā tikana Māori ki roto i nā tikana noho a nā manuhiri. Getting them to know what is Māori. Māori is manaaki. Māori is being yourself. Nothing more, nothing less. Whether you're a famous person or not, I will treat you the same way. Atu i tēnei whare nui e waru hoki nā whare moe, whā ki tēnei taha, whā hoki ki te rātaha. A ko tā eru he whānai i nā manuhiri e utu ana, tata ki te 3 mano tāra mo te pō kotahi. Mā te hīkoi ki roto i te nahere e kimi ai nā hua, nā kai ka whānai hia ki nā manuhiri. Rawe. Ko te tikanga o tā tātou tūpuna, e pāna ki ngā kai Māori ki Wanganui te ngāhere. He mahi e ai ki tā eru e tae ai nā manuhiri te tiroaki ki nā tikana tūturu o konei, ara te ata huatana o te whenua. Manakitia mai mātou i te kohi ngā kai. The touching of the plants, like the moku plant, how to make it grow again. Nā hei whakatepe i te haerenga nā manuhiri, ka whānai hia ki tēnei, heri te anō ki te hāni, enari ko nā kīna ki ka hua mai te nahere. Because despite all the flash things, it can still cook you a kai in the forest. Hea huatana e kore anō e kitea e nā manuhiri whairawa o konei. Rāpara tā whai, te karere.